Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav iz Domžalskega športnega parka in že na vaših ekranih vidite, da je pred nami tekma prve lige Telemach Slovenije in sicer gre za ostalo tekmo prvega kroga tega prvenstva. Domžale in Olimpija sta tekmeca. Nazaj do Ibričiča, Husmani še enkrat se je odločil za strel z enih Husmani. Tomislav Tomič, rekel bi povsem upravičen rumeni karton za Tomiča. Prosti strel pa za Ibričiča. Strel Ibričiča brani Vidmar. Elšnik, Zilkič. Lepo se je tu obrnil Zilkič, potem pa daja na Pavloviča. Pavlovič pred gol. Tomič ima priložnost, pa Aldair in gol! Aldair 1-0 za Olimpijo. Vendarle zadetek. Olimpija je dočakala prvo priložnost, tam se je dogajalo marsikaj, nekomu iz ožje domače obrambe je spodrsnilo in na koncu do zaključka Džalo, Balde, Aldair. Aldairja, ki je izgubil žogo v dvoboju z Aličem. Ibričič, dober predložek. Tole je priložnost za izenačenje, Kajet mimo praznih vrat. Elšnik pa Aldair, zdaj lepo, Sešlar ima priložnost, Sešlar strelja in brani Mulalič. Arnil Jakupovič pripravljen za podajo, Jakupovič, priložnost za Klemenčiča in slabo je zadel žogo. Prestregel je Elšnik. Sešlar, ogromno prostora v tem protinapadu za Olimpijo. Tomič podaljšal je do Aldairja. Aldair mimo gola. Boači proti Aldairju. Srečno Aldair mimo Aliča. Aldair ima ogromno prostora tule. V sredini ga spremlja Nukič, na levi strani Zilkič, ki je dobil žogo. Zilkič strelja, brani Mulalič. Nukič je sam, Nukič in na golovi črti Karič. Dobra podaja, Boači pred gol, priložnost za Kureža. Dobrovoljci Alič, pa Pišek, še enkrat Alič. Tvegana podaja pred vrata, kakšna napaka in ni izkoristil Nukič niti tega. Bo skušal priti vsaj do izenačenja v finišu tele tekme. Toda velika luknja seveda zija zadaj, v zadnji vrsti Domžal. Nukiča! Iz obrata je zadev zdaj Mustafa Nukič. Imel je 3 res sijajne priložnosti v tem drugem polčasu. No, zdaj pa je zadev, bom rekel, iz pol priložnosti. Ko se niti ni zdelo posebej nevarno, z desnico iz obrata, zelo natančno ob levi vratnici v malo mrežico Mustafa Nukič. Ja, sigurno je spremenil potek igre. Nogomet se razagole. V prvem polčasu so nekako mi bili dejavnejši, imeli nekih zaključkov, nekih polpriložnosti in mi nismo zadeli. Olimpija je ob koncu zadela in je to sigurno dalo neko prednost. In v drugem polčasu mogoče igra malo bolj živa. Mi nekoliko mogoče neki tudi malo na silo oziroma puščali preveč prostora, ker si Olimpija ustvarila še iz protinapadov nekaj priložnosti. Ampak, ko povlečemo črto, nogomet se razagole, mi nismo dali niti enega, tako da zaslužena zmaga Olimpije, s tem čestitam. Mislim, manjka nam kvalitete, to lahko odkrito povem. Mi smo izgubili 2 igralca, ki sta bila standardna v ekipi, ki sta dajala tudi svojo kvaliteto, Kolobariča in Svetlina. Ostali fantje so dejansko isti, mi nismo imeli nekih ukrepitev. Na drugi strani fantje so doživeli nek preskok, igrali so pol ekipe igralo prvič od evropske tekme in tudi tle je prišlo do mogoče nekega pražnjenja v ekipi.
tako da potrebno je delati naprej, biti ustrajen in da poskušamo dvigniti formo in raven celi ekipi, kot tudi vsak posameznik. Mislim, težko lahko spreminjamo, imamo igralce, ki jih imamo na razpolago, poskušali se bomo pripraviti na Muro, osvežiti in iti nekako z podobnim pristopom v tekmo. Ampak, kot smo dejali v samem začetku, potrebno je zadeti, dati gol, ker edino to velja v nogometu, brez tega pol težko nekaj računaš. Pa nismo želeli tega, da izgubljamo v polčasu, to je prva stvar, hoteli smo povesti. Gostje so povedali, na takih tekmah je prednost zelo pomembna, žal jo nismo dobili, tako da probali smo pol nekako z dolgimi žogami prijeti zraven. Ni nam uspel, gostje so zabili še en gol in končalo se tekmo 2:0. Pa ja, vemo, da te ekipe v prvi slovenski ligi so zelo izenačene. Mislim, da bo tekma podobna, tako da moramo iti na polno in upati, da osvojimo 3 točke. Pa ja mislim da je prvo bilo dobro. Suština je da smo u utakmicu ušli ozbiljno i da eto, danas su nam se stvari otvorili, ako smo u drugom poluvremenu promašili mnogo šansi, čak sam na kraju imao strah da mi ne primimo gol, ali sa današnjom utakmicom sam zadovoljan, ali istovremeno nezadovoljan zato što kad vratim film od pre 3 dana, sam sebe pitam kako je moguće da jedna ekipa takvu razliku napravi u 3 dana kada je u pitanju igra i odnos i koncentracija, trka, agresija, sve to smo danas imali, a pre 3 dana nismo. Praktično isti tim. I to je nešto o čemu treba da razmišljamo u budućnosti, jer nas čeka za 3 dana ponovo utakmica, koliko ne korigujemo stvari. Sad je lako pričati kad se pobedi, ali da ne bi dolazili u situacije da na onakav način gubimo utakmicama, moramo dosta još stvari korigovati. Pa mislim da je to danas bilo odlično. Timi znam da je generalno šestica i da je zadnji vezni, međutim mi smo sa Kapunom i Tomićem imali neku stabilnost u ovih prvih meseci i po dana, da kažemo, tim je imao jednu i povredu, pa smo razmišljali da će menje da se troši ispred u tim, ali naravno da je danas na svojoj poziciji bio pravi tim. Svit konstantno iz utakmice u utakmicu rastaje, on je momak. Rekao sam da tu ima 4-5 momaka na koje treba računati, koji će dobijati i dobijaju već minutažu i sa njima treba biti strpljiv. Danas se Svit odigrao odlično, ali ne smeju da se zadovoljavaju sa tim stvarima. Moraju, kao što ovi stariji, ti mlađi još više da popravljaju se iz utakmice u utakmicu i da koriste svaki minut na terenu. Bio je unutra da dao podršku, da. Bio je i posle utakmice. Pa rekao bih da je bio zadovoljan posle utakmice. Ja, res je, po 2 slabših predstavah je bila zelo pomembna današnja tekma. Videla se je mogoče malo nervoza v tem prvem polčasu in s tem prvim zadetkom smo se malo bolj sprostili in smo videli v drugem polčasu, smo si ustvarjali več priložnosti in še drugič zadeli, tako da na koncu zasluženo zmagali. Ja, res je, kmalu nas čaka nova tekma in sigurno bo spet težka, kot je vsaka v zadnjem času, vidimo. Moramo biti 100% od prve minute, iti napadalno v tekmo in si probati ustvariti čim več priložnosti in zadeti. Ja, res je, sigurno tale zmaga nam je zelo prav prišla, tako da bomo šli malo bolj z optimizmom in malo bolj samozavestno v naslednjo tekmo.